mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli sinoddini yeah that's right you know what the Bible ala nyade kono ala mo ala nyalade andan kako anna wanga famantako andan kako pull us off anna wanga jangantako aduna andan tako matu yangoda aduna famantako matu yangoda matu sonjoda mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli voilà assalamu alaikum mi hiro telspectateur bel mendago jama tv mi hiro mo kala inde mo ngi to mi lando ci woni fo hino e jang awa hare menen kadi meden e jang mi inna be ya fo tardement won seeda hari ko no wonno problème goddu me tardement ha joni fejjali hare en hewdi en direct men jama tv do ngani tous les mardi ko ni yarata te ko ni woneta hada salmina wonbe sabo hande jodi den do be manya régie e do nge madame ba fami en ngatiala goddo hande hidenge mois août 2022 22 mois août wonden 2023 hade do ngandi tous les mardis do ngandi mi hala non nyande invité membe mi hala non kono dum non ko surprise wonta haray maydaren sili national arten ko plateau mi ad 224 DJ Lamzo andi welayde ndare wele ndare may reji so pari don sina dum mi continue voilà oyi ko ni yarata sili national de Guinée do ngandi oyi afeji di ndare ko ni yarata peji di ko ni yarata invité me way hotu ko plateau men ad 224 DJ Lamzo do ngandi ko mi ari dan non nyando nyande de ma invité bi banda warma vraiment ko surprise wonta be anana warma kadi vraiment kala ko yida wadi o hino wodi ko wadi harebe ma tunno ananda warma ko football wadata dum ko esat wadata dum nom jara hela nyakana joma nyije haray gani no way waldi ngol don telephone on men wawi no ngol don taw assalamu alaikum ngose ngawa président ko téléspectateur be waaw président ko inde ma taw yuro do oui alaikum salam merci beaucoup DJ Lamzo haray ko musido mo Mamadou Lamine Touré jeado sengo tonge kundara ha e o sous préfecture Termese e on district ki lay konen don haray ko menen hewti do hande e sengo association ressortissant Termese wonbe Dakar do ko organise kon haray ko dum hewtni men do pour humputugol jama guinéen be wonbe kasare ga ben e donc haray ko dum addi men do pour humputugol be jus ko dum doni ko addi men haray bayno mi do ardi do e président jus en hewta e kanka do hiwro taw jama fejjendi je Lamzo voilà hare o nani hare ko kanko woni Lamine Touré ko kambe sortisant de Termese kundaron hande baadi wolugo nandana warema koko Guinée koko Guinée on doit andugol afami eko Guinée ben hatonji eko Guinée ben andana warema hino falano e wadu hande hewti mi waynugol président assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi hada yo ngewte jangon tapare ko lawo alhamdulillah min hewte jam DJ Lamzo mi acce wuro da jama on téléspectateur be jama TV won be dargol ok hare yaay wole do yaay ok hare pour toujours wa alaikum salam wa rahmatullahi ay hare ko dum min hewti do hande mi do ine taw Mamadou Boy Diallo jiado district Termese oui haray men ar hewtugol do hande hiwro jama on fow lando si tanala mum menen tanawo ala ton e haray be dondiren pour programme uji din voilà haray on nani ko kanko président Mamadou Boy jiado do e Termese hay hande be hewti ko plateau me ad 224 DJ Lamzo ide wolle fi ko nafe no afeji den fejje don e peji parce que sa nani peji ko si musi si wala la nani ko weli arde nga wallahi afeji no na jang ba kilim jodde gono hande do yomata way kono woni ri DJ Lamzo me weltanike mo moja way garal Lamine artema premier question on garal Lamine ko honno woni hande koyngal mon hande ko plateau ad 224 DJ Lamzo do voilà merci beaucoup DJ Lamzo taw haray me weltani kema ko sedda lay mum haray dandi bon ko programme association ressortissant Termese wonbe Dakar do haray woni ko organise o tournoi do idandi Termese ko sous préfecture jeado e nder préfecture Koundaran haray be jogiti 9 district haray ko on 9 district woni ko hawtondiri organise o do tournoi addono to men hebi 12 équipes
haray men fuɗɗi tournoi men jouyi ha jus ka raɓɓinɗingol haray hewti ka final et 3e place on ko hollutugol jama guinéen ɓen hollama e nokkureji ɗuɗuɗi kono nde wonno DJ Lamzo fi mum ko dow himo walliti kadi programme ji ɗin e nokkureji ɗin min hewti kam makko ɗo hande fi ɓeydugol e laɓɓintinanagol jamaji ɗin honto iwra honto fanda honto kadi woni ko fokkita way joni mi sikki ni ko final on ko 3e place on e final on ni quoi oui gagni ɓe ha hewti final hande il faut que jama on wawa famgol affaire ɗin parce que ko seeɗa yarete ok hande woni hande hewti ko adde sampe gaddi jallam ɗo tanka Jama TV e hande ko honno nge beelo yiiɗa taw e weldare taw yiiɗa taw tanka hande kewɗa ɗo kon taw voilà merci beaucoup DJ Lamzo haray ko hewtugol amen ɗo min hewti mi yi nokkure nden no woniri gani e haray kadi min heeɓi ake labaɗo weltare jooma télé ɗen e andi DJ Lamzo haray no min hewtiri ɗo ni min heeɓi welo molanaɗo meɗen weltani on ko seeɗa ala e mum meɗen tori kadi Allah yo Allah ɓeydu jangge golle ɗen ga donc aray meɗen welti moƴƴa nde tawi kadi DJ Lamzo yimɓe ɗuɗuɓe sikka aray DJ Lamzo komo laaɓe ma komo pita hande min ɓurta ɓe laɓɓinande honto DJ Lamzo woni ka jeeya ɗon donc juste yo jama faamu DJ Lamzo ko pay Kundara termese kadi woni ka maɓɓe aray meɗen weltori ɗum ɗon moƴƴa menen jama Kundara termese on juste no landorɗa noon haray jouama ha lutti final e 3e place on haray fewdo oɗo sayi ko woni e joude final on ko termese kañuma e ASC Hidar ko ɓen ɗo woni ko woni e joude e final on 3e place on noon ko ɓen attoto joude no famirɗen noon haray ko ASC Lambagol di Paris on ɗo gandi Lambagol kadi ko bon ko district tawaɗo e district ji ɓurɗi ɗin kelɗugol e nokkure nden kamen ton ko ɓen ɗon e district Boto Million haray ko ɓen ɗo woni ko woni e joude 3e place on avant final ngal DJ Lamzo ok voilà haray kono woniraano ɗen ko Boto Meli e ɗum ɗo woni Boto Meli Lambagol woni Boto Meli Lambagol woni final om sikki 3e place on woni 3e place on après termese Hidar ande no muure DJ Lamzo men ara hirtake noon taw onon piyanno ande ko kono bay président no ɗo welay welay kay way prési boy oui mi arta e mo onon gari ay waynugol a tanga prési hewti hande sa ndaari tournaɗo ngadi a hewti fof koye hoorema an woni walla an fof yimɓe ɓen fof ya naata yalta mi yi no tournaɗon no yaari no ha hewti ɗo hande kon yiyata ber arnoɓe mum ha hewti ɗo hande kono yiyata jama on ɗum ok haray ko addi kon taw DJ Lamzo miɗo weltanoma fota ko seeɗa ala e mum weltano jama on fof wona oma o mi ala kontude ha mi fal jam e haray programme on min fuɗɗike mo e hoore dow jam min ari ha ɗo haray eɗen tori taw yo allahu on timminan en e hoore dow jam moƴƴere e nder noon programme on miɗo weltani organisateur on fof miɗo weltani jibinande e termese Kundara fof district ji ɗi jeenayi fof miɗo weltani ɗum miɗo lando si tan ala e maɓɓe haray minen gatana o ala e amen miɗo weltaniɓe miɗo innaɓe kadi bon courage because hunde fof ko yiyata kon ko seeɗa e min programme o tournoi ɗo way komin programme iri o wona ɗaɓɓere jawdi e mum ko jogodiral ko fi moɓendigol jeunesse on moɓendira jeunesse on andidira fiija jala fino kamen yara yeeso haray ko ɗum woni men way noon c'est pas facile way c'est facile c'est pas facile de oui way c'est facile non andi ko sabani ma c'est pas facile oui parce que no wodi andi ballon bare ɗum ala nene goto yagal non ha non sai ko rewa ɗo ha hewti ɗo hande hewti ɗo enen fof e yiri no afeji ɗin yaari no mais no alhamdulillah ɓaya hewti ko final ɗo haray ko honno waddi ɗon waajal comme tal wona invité ji ɗin fami e ko honno fi mairon ta tanka mi nani mi publicité ji ɗo mairon iway ton ara ha ga mi sikkide walla oui c'est normal joni haɗe ko connaissance on ɗuga heeɓu ɗon ha tawi joni yo mairon da walla no macciden no e ngal lami wala non lami ɗum ɗo naji non ko président ko président no si because goɗɗo fof hunde fof kaka jeeyaɗa noon siɗa nana fiya inde amen ko e maɓɓe immori e no yaari piiji ɗin no yaari noon ha hewtiri hande min tawi e yomin waɗi contact e maɓɓe pour ɓe ara min gaynito tournoi on kamɓe kadi wodayno ɓe yiiri hen ɓe wawa min ɓeydutude e laawol ngol ɓay wotoru ko nokku gotu walata haray min ɗum adde ha min okki hoore amin courage ha yewdugol ha min yewtata ɓe pour min invita ɓe ɓe ara e o tournoi
e o tourna le 27 ɗum ko dimanche aro ɗo stade Iba Mar Diop ɗum ko en face mata tilel watta ka oui inchallah ya rabbi haray ko ɗo woni wadde e hajja halimatu dalen sonna sellu dalen en noon kadi les premières dames oui les premières dames sellu dalen Diallo haray ɓen kay mi wawi yewde haka galle maɓɓe min jooɗo min essence e mi yewtaɓe programme ji ɗin ɓe weltori fota ko seeɗa ala e mum wax degg yalla ɓe okki en courage moƴƴa ko seeɗa ala e mum e haray pour toujours enen e maɓɓe inchallah haray ɓe courage en golle ɗe moƴƴa ko seeɗa ala e mum haray kadi noon supporter on fof meɗen toriɓe notagol bihi pullo Fouta wonɗo Dakar haray meɗen habbimo ka stade le 27 ɗum hawra e o dimanche wonɗo arde ɗo stade Tillel inchallah haray on nani ko wala gon haray téléspectateur ɓe wonɓe ndago Jama TV haray o yi ɗon ko wala gon vraiment affaire ji ɗin ko ni yata tant que neɗɗo yahuti ha final ala waɗi haysi pirama ha yewtama hewti final haray Jama yo ardu e needi yo Jama on aru supporter ɓe gara wawa notagol supporta so tenti noon ko drapeau ma ko jeeɗa ɗon a tan ko drapeau ma heɗa droit wurtogol dolnugol to maintenant mi nana ɓenna garalla mi Touré mi nana ɓenna termese janɗa termese no fanni termese no yaaji termese ko commi ende commi won termese ɓay mi nane ɓenna e Touba ko termese bokki walla ay Himaye ko termese bokki est ce que ɗa min haala ngomen termese ko honne termese waloɓe voilà merci beaucoup DJ Lamzo haray mi weltanike mo moƴƴa question on e weltanike kadi président e yewtere nden ɗo haray DJ Lamzo fino famira comme no mi inniri noon ka aranu nanen termese haray ko sous préfecture comme Touba kadi ko sous préfecture jeeyaɗo ka préfecture Mali Mberen bon termese ko sous préfecture jeeyaɗo ka préfecture Koundara haray noon iɗa andi Koundara ko préfecture haray préfecture termese on no ton Guingan no ton Yukunku no ton Sare Ɓoyɗo no ton Kammabi no ton Sambaylo no ton ɗiɗo fof haray ko sous préfecture ji jaaɗi e nder Koundara donc kadi DJ Lamzo andi mi wata argol ha min hewta ɗo juste ɗa andi ko woɓɓe woni ko imminime men are nokkon ɗo haray président chargé de organisation on kanko Boubacar Diallo ko jeeyaɗo ka district Kosi haray ɗa andi Kosi kadi Kosi bon jeunesse maɓɓe on ton mbeɗa weltaniɓe haray ko yimɓe waɗuɓe kalmo haray ko kanko woni président chargé de organisation on min Lamine Jus komi vice président oɗo ko président fédération football on haray ko ɓe men hiwroɓe ton ka groupe haray ɓe jentade ɓe waɗi kadi en direct ɓe darude normal e vice président on ka fédération kanko Mr Jakaria Hamdallahi pay koye ɗandi kadi Mr Sellou Kewere Mr Saliou Yanguke ko pay koye kamɓe woni secrétariat windanaɓe men piiji ɓen o yiiɗe balɗe ɓe tournude sarden e nokkureji ɓuy pour waɗugol publicité ji ɗin donc haray ko ɓe men hiwroɓe ton e Mr Boubacar Botomeli Lomfort haray Pet Baylo Dunduji aussi bon e Amadou Tidiane depuis RTS membre ɓe fédération wonuɓe nder toon ɓen fop hay goto alama men acci Mr Abdoul Gadir Nandumba Mr Souley Fabrigage frère an Diallambagol donc haray ɓeɗo fof ko ka organisation ɓe woni Mr Moutar le boss frère an Diamboy Fatia aussi ɓeɗo fof ɓe waɗi direct on ɗo say ɗo hiɓe daruden hiɓe kadi wakkilinde moƴƴa e piiji ɗin DJ Lamzo termese no mi holliri noon ko sous préfecture mais ko district ji ɗin woni ko moɓodiri organise o programme ɗo yama noon ha hewtama final on meɗen invité communauté guinéɓe on ɓe ɗo ɓen fof na innugol ko jeeyaɓe Koundara tun ɗo gandi Koundara koye hakkundere woni hakkunde woni harayɓe woni hakkunde Gawal e Touba e Mali ɗo gandi haray termese juste si tawi ɓe nodditi haray ɓeɗo ɗi jamaji ɗo fof ɓe pita ɓen ɓe mamum ɓen ɓe laabe ɓe telimire e ngal ɗo ay forestier ɓen tigui tigui on guinéɓe ɓen fof no invita haray ɓen fof wonay ko ari ka stade Iba Mar Diop le 27 dimanche o aroɗo haray kadi DJ Lamzo komin tori jama guinéɓe ɓen ɗo ene ɓe wallito men e o programme ɗo haray tampere waɗuno seeɗa e sengo organisation on président ɗo emo andi kono haray ɗum ɗon fof si woni ha tournoi o lanni ɓayi en fof koye hunde wotere en ɓurtay yurnitagol haray wano no min invitiri noon maire on e 3e vice maire on Kawa Dulci Darou maire on ɗo gandi ko Kawboussou Diaby on district Lambagol ɗo andi ko Lambagol jowata 3e place on donc haray ɓe invita yimɓe ɗuɗuɓe kadi woni ko déplacé ton pour arugol e sengo o final ɗo DJ Lamzo haray hay maren men on ko termese to woni ko iwri o déplacé saabu ɗum ɗon kanko fatmata bintamani donc haray
bon piiji ɗin pare ngon kadi ko payku men mo andanɗa hoorema maruɗo jama mo andanɗa hoorema payku wonduɗo e yimɓe ɓen dariɗo kadi depuis ko woni paykun tutokun fi wallitagol no termese kadi wonira hunde wotere kanko Mr Aliou Labbo lammagol di paari ko kanko woni e pare men on haray DJ Lamzo tigi tigi on organisation on machallah meɗe weltani guinéen ɓen fof voilà hare o nani ko Lamine Touré woli kon o nani ko kamɓe sortisande termese ɓe basiɓe ɗo e Dakar e Sénégal ala ene gon noon ko sosojo on ko maninkaji ko guertojo on haray ɓeɗe on ɓe dargoɓe kundar badia ɓe o wawa na ɓe kundar ɓe won daari woni laguine fof dal numéro téléphone on ɗon 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa yeddugol e mabɓe en direct walla fi no tournaɗo woni yarugol noon e fi ko honno fi jamma wonno no torta a tanka stade tillal joni noon ko ɗum ko walla ha wona ɓeygu sellon aray maire on iwa wona laguine ara ha ɗo fi assusugol palon on tun andi ɗon wona programme mum tosokun faami haray régi so woni ɗa wawi dara gollen ɗon morto go kadi arte ko plateau a 250 DJ Lamdo hatta noon jamma wawa natugol nodda e ɗo gandi ko ma wela régi sa paari ɗon haray maydaren morto go so woni parala hatta kadi continent e ɗum ɗoji ɗin way haray ƴetten ta goɗɗa ko ligne taw balaɗen alata ko patɓede allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam no way inde ɗen yettone iɗon nodda men gonto allo wa meɗen nandema ko DJ Lamzo mi faala iwondirde aynamo mi towni jungo ina lan ɗo amadou mais a ɓuuɗa télé on aleykum salam a ɓuuɗa télé on voilà régi sa nodday Amadou Kosi a ɓuyte télé on taw ko télé on e téléphone on no accendirde seeɗa on ɓuuɗa télé o walla diron ko takko télé wawen famodirgol haray e hande ko enen kunɗa woni ɗo haray naata e nodda on maydade e mosto mais ha joni ɗo wawi natugol nodda may B, as-tu de Google là? S'il te plaît, tu de Google là. Non, arrête, s'il te plaît, arrête. T'es sérieux, Fala? N'importe quoi. On me dit qu'il te mal.
zayon kankadi vraiment mo jodi do e Medina mo wadde andana ma peji labadi musique on ko non affaire ndali ka jokki ko ya konting andata ko do woni décement ko do woni ko don kadi rêvement woni ko don kadi falada ko do woni samne no wana Amadou Kosi kankadi mo jodi mo darde en direct Jama TV hade da wayna do ko nodda samne kadi wona dale be nyatele be Grand Dakar ben e wona be Tiaon Pol ben ha be Yombol ben samne non kadi wona Mr Lamine depuis Koloban men ngam samne be foto na sera samne dale kala wono dagol Jama TV hara nodde ko 78 116 82 38 78 116 82 38 yewdi den e prési boy e Grand Lamine Lekonen non do ka anamo ko Lamine Lekonen min tama parce que hare bu anda ko Lekonen be hayne Lamine Touré me ko Lamine Lekonen la ande non ko équipe ngom ko équipe ma jodi équipe ngom kono équipe ma kanyu waji ko di joro di kine lamdo aba jet nan den goddo okay allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa allo noy frère noy alaikum salam wa noy inde jantung awa inde ngel tan no dame ngonto mi ko min peto baylo Diallo jeado don hato me santi mi do jeri do ritre angal 22 hadja pete Diallo majid ma do majid ma do e Lamine Touré yo awa voilà merci beaucoup way grand pete on no la to jantu ko no welde ton de mi de renti mi de dal do ngan direct o weltanama do mi de salmina o folando si do nge jamton de weltondirani mon frère de weltondirani moƴƴa koye gordo ko fi programme ji men ɗin en fof meɗen andi kadi ɗon dogude ka sare toon fi andintingol jamaji ɗin ko fandi kon haray minen kadi simin ardi ga o woniri toon o gandi ara yittindini piiji ɗin mbiɗa welti moƴƴanani awa haray miɗo salmina ɗon président fédération monsieur Mamadou Boy Diallo jaara ɗon ha termite aray miɗen salmina on ɗon aray ko wakkilago aray ɗo kay ko jantu mo wama yorogol ma ɗon kankadi oui o nanima mo yurade mo oui monsieur Pete Baylo sentir de remercier monsieur Pete oui min par exemple an ko onno yirɗa c'est la première fois haray termite no waɗa organisé walla o fen ko ɗum ɗo wonta deuxième walla ko ɗum ɗo wonta troisième o oui ɗon haray monsieur Lamine ɗon c'est le première fois ɗo haray tigi tigol ɗo machallah haray ɗo ko welo wonani superféture termese on haray le première fois fuɗɗori bisimillahi rahmani rahimi dantoren alhamdulillahi rabbil alamina parce ɗum ɗo ko welo ni ok wana ko honno inata wona supporter ɓen e wona ɗum ɗo an koko organisateur tawaɗa ou bien ko ka membre jo ton walla ou bien ka honno jo ton an allo voilà oui on ati mi lando ɗon mbiɗalla min kanko ko membre ju ton ou bien ko honno jo ton oui oɗo ko kanko woni président fédération équipe termese on ɓe wonɓe joude final on haray kanko woni président fédération maɓɓe on ton kanko woni président maɓɓe on ton maɓɓe on ton way ok a waƴaka ko oɗo woni haɗa ka ƴetten goɗɗere ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam no way no noddamen on to wa jijo lamdo no ay frère jangin ko ni sondi ton janto alhamdulillah fay ko Fouta buttele ma on seeda fay ko Fouta kay buttele on seeda ara la yiro don organisation intermission la yiro don kala lamille ko nen nati dama don e makko yiro grand don boy ara me welto no bantu ka organisation na bien organisé merci depuis le début jusqu'à maintenant me fuɗɗori alhamdulillah mi secteur me fuɗɗori bismillah mi secteur alhamdulillah merci fay ko Fouta way on yenata supporter ɓe barke joni e ngallo ko stade wonde yawgol en tant que supporter jo ko honno yiyata supporter ma ɗimmoɓe ma ɓen par ce que jamon ɗo yaade wole neddi e honno e daali e respect yaade daali doyi quoi min ko waɗa wiide supporter ɓe ɗimmoɓe am ɓen ɓe nawa ɓe ndaara mi perdi premier place parce que ɓe ndaara ko fecci ɗo koye ɗante ka ko woni arayde ko en tant que ko temme so jeeɗa yaar wawa so ko équipe ma woni suude ko équipe a lamba woni suude 3e place
dan ɓurtuɓe jonde kadi encore plus courage ko koɓe yarno ka tourna ɗo ko ara tourna aɗo yo koɓe wawi ɗum mottodirde ɓuran ni yawgo yeeso quoi siko tagi yara feewi ɗande kala permise kala siko hiɗar jetti ɗande na hiɗar jetti ko permise jetti siko équipe technique so jetti yo ɓe andu ko permise jetti wona ɗumɗo ko sortijan permise organise wona permise ko jetti tourna organise ko kamɓe fof mottodir haalde fof eɓe tegu tourna fino ɓe wawa mottodirde hunde ɓen yimɓe ɓen andidira ɓurta famodirde kadi pour encadre ka janggo par ce que sa daari wona prési ɓoy no jooɗi ɗo min haade komi anno ko gadal lamin to mais hannde ko sabu tournal waɗa ha mi andi prési ɓoy ka ko ɗum ɗon holli ko ɗum ɗon hollata enen kundaron il faut que moɓodire mottodire wonen junngo woto wonen nen goto wallahi ko gongal an hiwoɗo gara lamin en moƴƴanona seeɗa billaji ko ni waɗirte nan ɓurtiɓe weltanade kadi moƴƴano wallahi onna bien organisé no ko ɓenen ɓe weltike sa yiɗo hande permis ye ha organisé ha hewti fewno ɗo wallahi mi wakkille ke nani billahi koto jiɗi foppore fiyo finangal laat fiyo firmago gas wallahi mo weltanama voilà merci beaucoup Paykoum Fouta merci beaucoup dimanche gal so Allah jaaɓi ay voilà régi voilà kundo Paykoum ko Paykoum élément jo manɗa warama kanka mo heji lammangol de Paris mo heji lammango kankadi ko kanko noddi ɗo naɗo ko Paykoum Fouta ɓe noddirtamo andi ko ɗum hollata supporteur ɓen hande min lamin mi faade min mi hoɗi koosi piyama min lam piride mo ley konen o janggo si ballon ala na en fottay wallahi joni sen fotti harre uggino min uggino wallahi awa ƴetten goɗɗo may ndije lamdo may allo assalamu aleykum aleykum salam no wawi frére ina nanguirta ino nodda men gonto aliou labbe lambangol aliou lambangol ay ga welay on ndije lamdo ko paare gonni awa ko paare gon awa jaɓa lani ñande ko euro mi ñamdo walla ko dollar no ndije lamdo Paykoum ko yewɗa fi makko wara e fanɗin kono mayn tun ko piiji kesi ok no majjidema makko ta hiroñ don wawi peti aliou on no e savon de mon on the boss the patron de l'école no ko woni patron termese o fo an joni na patron lambangol tum ɓayɗanni fima fanda peti gila fuɗɗiɗa immagol ko daranagol fi termese aray hande si ɗo hewtiri ni termese organisé sugu ɗum ɗo a fotaka wedditede fima ɓay fima famɗaɗa wonde e jama communauté guinéen fof ko ɗum waɗi haray ko waɗaɗa o paren ɗo donc ɗum jama fof daare tawi ko an fodde ɗum ɗon par ce que a ɓooyi etanagol termese a ɓooyi kadi darade fi parti yebdg on donc suguɓen ɗon ɗaɓɓete ka leydi men ton ko ɗum waɗi meɗen weltanima haray meɗen jentima kadi mi welti on aɗuma sanñaɗo labbe ko le patron bos lamin ɗoy konen par ce que min lamin ley kon wona ko hande ɓen joddi kala no wondire totte oui ɓe ɓooyi ɗaɓɓutude lamin ley konen e aliou labbo ɓemin leyni on ka final ɗo jama foyde nooto ɗum ɓe waɗi yiide aliou labbo ko wayri ɗuɗude wayri hiide ɗuɗuɓe ɓemin si goddi ɓe gandara ɗon ko toke to woni fottude aliou lamin ley konen no fottudude deuxième rende compte jama fof stade dimbini ñande waɗen luttete fille merci kono woni dije lamdo na kopugol ma Paykoum kum ande woni ɗo ko leeɓi no woni ko dama lando kam way lando mo may andi Paykoum ari mo suuɗino kono yaltutugol makko ngol ko piiji kesi lando mo may voilà par ce que hoore makko nde no heewi ɗon ƴakkandem ñiƴe lando may dije lamdo wade tunjo na ok no way garan aliou no way no marsude bran no welde ko fewndi ok ko honno yiwɗa koɓe acciti kon en tant que termese combien de commune c'est la 9 district ka ok e ɓe acciti noon fof ɓe waɗima paren an ko honno yiyata ɗum ɗon ina bon ko waɗi waɗi kon taw ko weltatol donc e tawi ɗum kadi équipe ɗum comme min lamin ley ko nani donc tawi min yonti ɗum nde territoire permis par ce que wona hande hanki min ɓooyi daranade permis hande ɗum ɗo hoyti haray ko welo o kadi ko min ɓamtino te min andi kadi waɗi ko ƴetta si woɓɓe ɗo kadi ara donc ko yatta wallahi awa ok grand lambo ɓayno woy kay faalaɓe natugol kadi min gaccitama joɗɗa si Allah jaaɓi haray
haare si men ngado na nyande ko euro e dollar la ngandi no no 500 dun no la ngandi no no en tout cas pay kun sa bon mi ala yewtugol fo bay ka anten ga won den mais juste haray termese kundara fo e guinéen be fo kadi mo nana mo yiyal mo wodi mais mo nanal inde makko ala kanko aliou labbo ko pay kun anda kun bon maruɗo kadi relation hakkunde makko e jamaji ɗin wakkilaniɗo kadi guinéjo nafi sakko kan sengo kamen ton ko ɗum waɗi sugu ɗum ɗo waɗi pour mi yamen daroya goɗɗo goto e mo ɗo haray kanko mi waɗi pare on mo mari kadi himɓe donc ɗen habbimo habbiti jamaji ɗin moƴƴa kadi kay sari bamar job toon DJ Lamzo omo lambagol noon kadi merci beaucoup adi lambo Natulundiral lamin tan weltanaɓen tan reya mali bon ɗangandi ko mamen waɗoya piiji ko piiji paten not voilà yi maɗo bari prépare piiji kesi donc fatmata binta ande ko jorɗan joni ka voilà ok dar sa limi a falje a waɗi duno kala ɗo to mana nyande dali a cala goto e mum merci beaucoup merci on a fof merci petit merci wa est ce que boy merta président boy nani vraiment en tant que président sortant de terme sen wata ni ko ga oui en tant que président sortant min yiɗo pay koye buy hande madi a woni hiɗa wallitade pay koye boy a faami hade kadi DJ Lamzo voilà jetten goto ko ligne après bloqué ni appel non seeɗa ya moy allo assalamu aleykum aleykum salam DJ Lamzo no way Amadou Kosi no way alay ko pay ko ma ko nene goto ma woni ma hiwraade ɓe weltano ma kadi korona ma ko wonɗa e jokkude ɗon ko walla nawrana ɗi yeeso quoi ka aranga weltana ɓay enen Kosi le konen piyene kuɓiya piyende 6 enen kay jorkeno ko ɓooy no way hiɗe jang jam tumno marsude alhamdulillah kono inata fi tumna ɗon fi no Kosi wawata tan ka miside Kosi no yajiri noon Kosi en Kosi de kono nder maɓɓe min haray ko mi innata Kosi yahaali final mais no wanimi wasa ko Kosi won yehi final quoi par ce que mbiɗo intiri ɓawo équipe aji ɗiɗi yawɗi final ɗin kala ƴettuɗo haray miɗo andi ko Allah waɗi o ƴettu no ƴettaɗo ɓe hay miɗo andi kadi ko Allah waɗi o ƴettaɗo quoi haray ko mi innata supporter ɓe ɓen yoɓe waɗu calme yoɓe waɗu calme so yeehi si artama yehe e jaam arte e jaam hara mo ɓe hara imminal toon fitna hara ko ɗum ɗo waɗata hara pour toujours si tumarugo kadi organisé ama haray woɓɓe heɓay courage kadi hay yawgol ndaroya quoi par ce que haray no foti quoi merci ok voilà Amadou Kosi merci beaucoup mais weltike so Allah jaaɓi hayde Kosi kañum mais notto moƴƴa eyi haray lan hiwro ɓe jooɗiɓe takkuma ɗon fof eyyi birsa président boy e garam Lamin Touré haray lan hiwroɓe fof haray ɓe weltana kamɓe fof quoi mais weltike menen kadi idema labama ko payfiname ko Kosi way Kosi en way eyyi kanko noddi no Kosi goto gaynayi DJ Lamzo no andirɗen noon Kosi goto gaynayi ko andi ɓay meki pangon joni keno ko ɗum waɗi joni andi ma ta haɗa ko piiji way ko no woniri kono andi menen ɗo comme président ɗo minen min ngala toon équipe juste min ko ley konen mi jeeyaɓe aɗum toon équipe A équipe B e no fowni ko jooɗi kono haɗale hande meɗen catade fino piiji ɗi match may to may allo assalamu aleykum Aleykum salam. no way frère ina nanga yettane tona voix ma on seeɗa Alaji Adou depuis on to DJ Lamzo ay ina garan on me ya ina DJ Lamzo no way hiɗa e jam jantum non alhamdulillah ɓeydi volume téléphone on seeɗa min nanama ok aleykum salam frère am watta famde gon yo itto non alhamdulillah ko bultuji ma ittata ko noppi écouteur on DJ Lamzo no way ida e jam jantum marsude jantum alhamdulillah jantum alhamdulillah ko Aliou depuis Colobane ay aha iɗon konne on faña ɗon ɗon vraiment hila weltani on ɗo moƴo quoi émission momo chaque mardi mi darema aha way ok merci frère a jarama nan mais weltike frère alhamdulillah régi voilà merci a tant que ɓoy président merte mon a waltade séné son fakil nayi a tant que sultan fakki handande dongal ngal fof hande hino yowa e ma sa daari wona puy mais fottay haɗa ganda ɗum ɗon ɓeñilanga ɗum ɗo ko président soodi jonnilan walla ɗum ɗo ko président ƴetti ɗum ɗo jonnilan fiyemi gollir par ce que andi neɗɗo so yaha dongal ngal fawame hoorema il faut que waltuɗa newɓe doole ɓe kono newɓe doole hay goto newa doole de ko wodi wayno ɓurɗa ko Allah warde noon ay kolli juuɗe ɗin ayi comme no ɓurɗi yaw ko ɗum yetta ɗum noon par ce que min andi vraiment hiɗa wakkilani Jeanette sorti dans détermination
Oui vraiment DJ Lamine kono no wirda non rek a yehi neɗɗo kala neɗɗo mo benno mari kolli joyi kono hay kolli ma ɗin sa daari a tawi ɗi ɓurdi kono no ɗi ɓurdiri noon ɗi famodiri ɗi wawa yaadon arsike fof no arsika kono arsikeji ɗin fotata way noon kadi wongo responsable yo mbaali way sa Allah jonnima a jogoto waɗa seddale jonnira ɓe wonduɗa e mum ɓen e ɓay ko Allah hokkata na goɗɗo way si Allah okkima waɗima yeesojo a andita e wonɓe ɓawa ɓen ko ɗum ɓuuri moƴƴude way so waɗima yeeso a yeƴƴitaki wonɓe ɓawa ɓen haray moƴƴata ko ɗum taki si tawi demalla on bere ko on tigi woni débriyade kon e wallitoto wallitade sénès détermination pour no kame yara yeeso voilà mi arta kadi ma haray régie ɗo wawi kalgol ɗon seeɗa mi arta kadi ma est ce que an hiɗo waɗi pré fi super coupe en tant que prési haɗanno affaire o accindirali oui en tant que sortida détermination oui si final on paris super coupe on waɗete waɗete wona ok DJ Lamzo adumi ardema ɗum ɗum naaje ɗum noon an mi langardema an langardema est ce que ɗum noon hiɗo waɗi noon paɗe mede waɗi pré voilà way waɗi pré mede waɗi pré super coupe on final on paris noon annoncéte 8 équipe on nde ñande annoncéte ɗon si seede inchallah voilà mede waɗi pré est ce que garalla min mi atan ka dernier moment on est ce que en tant que président woji woni en tant que an garan Lamine est ce que ɗo waɗi pré haɗa iwgol Sénégal o ya termese waɗi tournoi en termese oui ko no woniri DJ Lamzo haray no men jogitori ɗo ni yimɓe maruɓe engagement andi ɗi piiji na ko weli fi quoi mais no men jogitori wano oɗo président ɗo ni vice président o Mr Jakaria o andi district ji ɗin kala no mari tawaɓe ka organisation pour innugol tun buy sikkay ɗo haray komin seeɗaɓe tun woɗi ko organise juste haray chaque district tandaɗo wona Boubacar Kossi en voilà wona Jamboy honno dawaji ko joni fino famira DJ Lamzo fino famira fino famira e district kala district président fédération on e ka maɓɓe ton no ka organisation ɗo hay hunde ala ko majjani hay e goto e 5 organisation ta daari président fédération o komo termese président chargé de organisation komo Kossi min komi vice président ka 5 organisation est ce que anani ko min ma ko est ce que hande termete organisation ɓe coupe o waɗama super coupe waɗama est ce que on ɗi coupe ji ɗon ɗiɗi iɗo wawi nanade kodi kadi termese waɗa ɗum ka tunani anda warma haara berɓe alano gaɓe haara onon tigui haara berɓe alano gaɓe haara wonɓe toon ɓe ganda vraiment Sénégal waɗama guine kadi waɗama ko ɗum mi woni argol e ma DJ Lamzo andi hunde kala ko so tawi a heeɓi walloɓe sa yi hande wo jour nde mi noddaynoma ara fotte Médina yewten fi o ballon ɗo e hande kadi no seedi donc a tawa ɗum ɗon no seedi sa yi ilan explique udema ɗum ɗon konko landira ɗon no wawi wonude no jama on darori ni mo be hikori ka maɓɓe ɗon sa daari district nandu mbawn Abdoul Gadir no wakkilori ton district e Hamdallah on Jakaria o no wakkilori ton district Idara on frère Jamboy Fatia no wakkilori ɗon district Botomeli on frère Boubacar Botomeli e Mr Mama Tamouda no wakkilori ton district Ley Konen on Ablaye Pete Lambangol Dara haray kanko kadi mo wakkilori ton e Amadou Tidiane Sy e ka district Lambangol di Paris Amadou Kouloumbe Mr Diang Amadou Diang Lambangol Mr Souley Fabricage ɓen non kadi no ton donc haray district kala district comme Kossi Lamarano Kossi no ton e woɓɓe goo chaque district meɗen jogiti ɓe andanɗa hoorema meɗen jogoniri si ɗum ɗo lanni comme no landorɗa noon fi super coupon waɗay si ɗum ɗo waɗi min jottitoto kadi min daara comme no landorɗa ɗo ni no min waɗira kadi ɗum ɗon par ce que ko be men heɓa ka be représentant sa daari wona coupe normalement min ko mbiyetta ɓe waɗana ɓe labbe walla ɓe pita no waɗa super coupe duwaka accendirgol e ɗum ɗo fiɗe ɗum ɗo par ce que ko no waɗi joni final o waɗi normalement super coupe no doit dogudugol waɗi tout no doit fotogol ɗon hara accendal ko ɗuɗɗuɗo hara accendal e mois accendirta DJ Lamzo tawde organisation o ko yimɓe kelɗuɓe accendirta si woni comme no président holliri ɗo ni si woni ha joama final on ɗon nde ñande eɗen balɗe ɗon kadi min annonçay kadi pour puɗɗagol ɗin massiji ɗon haray ko ɗum meɗen tori district ji ɗin fof yoɓe prépare kadi ɓe mottidira équipage ji maɓɓe ɗin e supporter on e hoore nede teddugal ɓe andi tan men kadi ɗum ɗo na ko weli fi organisation ɗo souvent haray woɓɓe
bon men hawri e sattendeji ɗuɗuɗi voilà men wela fi voilà mi arte mo joni par exemple biye on ko jelum sikki stade on biye on sikki ko 1000 francs ou 20 ko honno non DJ Lamzo haray ka sengo organisation ɗo président chargé de organisation ɓe jenti e moƴƴa haray biye on ka stade ton e yewtano woɓɓe go inna ɓay organisation on artiste ɓe marɓe doole kadi no invita ton e jama on kadi marɓe doole no invita ton woɓɓe go e nder réunion yewtaɗo ɗe balɗe on yo waɗe 2000 woɓɓe waɗen 3000 sah woɓɓe waɗe 1500 gonde woni président fédération o ɗo e président chargé d' organisation on e secrétariat koye pay koye sellu en ɗa ko yimɓe kelduɓe ko yimɓe kelduɓe andanɗa hoorema ɓe yiɗa kadi jama on ɓitta e fiiɗi piiji ɗo milam ɓuuri tañƴinagol min komi deuxiéme chargé de organisation ko yiɗami koye fi koye tiseto e ɗi kepiiji ɗo donc bon ko so tawi ko ɓeɗo woni lan immin woni men imminde fiyo men wawa gollugol ɗe golle ay hay hunde ala ko tardi comme ay kuponɗo wona joni menen ɓe ala moye men ko honno fi tikeji ɗin noon landeɗa donc tikeji ɗin haray ɓe yurnitiki ha fi wallitagol jama on e iwo ɓen ka woɗɗi ka andanɗa hoorema wona buyno soodi wonɓe Europe walla wonɓe toon ne soodi biyeji buyno hokkitirde mi kadi wona dole koye wona boyi ɗon moƴƴinde dole koye buyno hokkitirde ɗum ɗon vraiment ɗum ɗon kadi waldagol équipe aji ɗin ko walta kadi soddani termaison way ko ɗum suguɗin ɗon fof haray ko ɗum waɗi asime yurtimen tawi stade ndun hiɗa andi andi Lamzo a ɓoyeɗi organisation ji hiɗa andi stade ndun na ko weeli fi yoɓugol guila e sécurité kadi comme addugol wano maire on ɗo wano haji alimatu dale voilà addugol ɓen ɗon fof merci joni noon pour addugol ɓen ɗon fof andi haray na ko weeli fi ferew no tiiɗi kono min yurdi ɗum ɗon fof men tawi haray biyeji ɗin tamen satting ha biyeji ɗin satta hay seeɗa meɗen tori tun jama on yoɓe daw bimbi subaka par ce que jama on ko nata ton ko haray no ɗuuɗi meɗen tori kadi DJ Lamzo kala arɗo ha ka dammugal taw kaluɗon e waɗugol filmage ɗuma buyi ko ɗon ɓe arta ɓe wippo téléphone ji ɗin meɗen tori arɗo wo so ari o landike biyeji ɗin meɗen jonni kadi yimɓe buyi invitation ji lettre ji kala groupe aruɓe e supporter on kala arɓe walaɓe kuppugol biye ɗum ɗo jiɗi ngiɗa andi kodi ɗiɗi ala ɗumannugol woɓɓe gono ɗa woɓɓe gono ɗa arɓe woɗeɓe way ɗum ɗo fof no toon haray fino yawira ɗum ɗo fof fino yawira haray komin tori jama on koɓe aru bimbi law waɗa andi stade ndun hiɓa mari bon DJ Lamzo tikeji ɗin e président chargé de organisation o miɗo ɓuuri tañƴinade koɓe yewti toon kon haray biyon ko 1500 ko 1500 loson VIP pay wona menen ɓe yiɗa bruit ɓen way ono VIP on ley toon no ɓe ardiri wo mais wawa famodirde DJ Lamzo gon sengo ɗon organisation on no yaari normal ok voilà mi ara kadi ɗon e président boy haɗa wi tan gonno wori kadi invité ɓe woɓɓe kadi duwaɓe natugol joni mi lando ɗon ko hombo wawa to jarnugol ɗon e ko hombo wawa toon wawen wayntogol par ce que wi mbaɗa ban ay affaire ji ɗin ko noon ko ɓe naata quoi way ko noon ko hirande kaba kono niɓɓirta no welirta ayno ok haray ko ɗum ɗo woni ko addi men ɗo weltanagol jama on fof surtout sorti sankundara ha termese on termese ko district ji jeenayyi komi woni ɗo dogande ɗo kon fof ko fino kamen yara yeeso wona hay fus ko fino jogodire no kamen yara yeeso miɗe weltani jama on fof wona o ma on haray miɗo weltano ɗo taw interner termese on moyne monsieur Amadou ɓe noddiranmo général Piqué ɗo weltanomo fota haray kadi e Pete Bahillo Jamboy Fatiya fof haray miɗo weltanoɓe kaw Boubacar Kosi wax degg yalla ɗin ɗo monsieur Lamine Touré e min naɓi tampere woye buyi ka tournoi wax degg yalla yombata kono on tigui muñoto migo si a ardinama hunde ya woni yeeso yombata kono on tigui muñoto responsable ko moññiɗo ene mi weltanike fof jama on haray kadi komi wiyata jama on e dimanche arowo watta mo tardu saka o tulta e ɓe arda e needi arɗo wo taƴa tikke mum on jooɗo ndaara ballon on kala annduɗo noon haray ko gere yooɓi haray men tortimo toon ko fijja jala hiɗen immini délégation ji buyi mairie amen on aray ɓengu alhaji sellu aray bureau fédéral IFDG on ɗo voilà fof aray ka parti aliou ba modèle ɓen ɗon fof haray ɓe foppo aray haray vraiment ɓen ɗon fof ka ari jooɗi sa immini ɗon histoire wona e hersa amen menen responsabilité e affaire on haray miɗe weltaniɓe fof toriɓe ɓe arde needi affaire on haalanna e hoore dow jamma voilà on nani ko président ɓoy woni kon haray so yi o inni on needi o inni on respect koyon anndu paccandande haray guette goɗɗo dernier auditeur après ɓe waɗa wawi jonnugol lamɗe ngo wayi to allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum
Allô? Alors, ouais, Feder, ça va? Ça va bien, nana tom. Jatu kita ngejang. Jantu na marchi do sera. Ina ngetre, ina nodame onto. Komin lamrana kos. Koto lamrana kosi. Ouais. Maji dama do moji Lamin Touré do, hirondira do. Oui, lamrana kosi on way na la ton. Alaikum salam. Abou telema lama, abou telema. Bu telo halanna, telo halanna. No, tu elami no, nana tom. Mere jamma do no jantu on ton. Jantu kono soni. Mere jammere weltani on ton no be bedda. Ara do welta program jidi. De weltondira ni moƴa mawɗo. Ara wada monsieur boy dumbu jina ngada weltanama moƴa na ser. Nanima Lamrana kosi. Aro, lamrana kosi. Encore sa programme moƴa na ser. Lamrana kosi. Wa lama ko no yata atanga équipe caution yata parce que nani ko pression ni do ko no wadi pré fi war go super ko no yenata fi caution parce que si équipe caution adama hara ko no yenata fi no be afeje ara e ɓoreji hewɗi no jetta programme ji ɗi ara e toujours jama on no weltana ko atti komi yuri ke 9 district on fop meccani hay goto wawɓe arde elmine hoto ɓen fop wawɓe hiwade mi yuri ke antenne ji mabɓe ɗi ara e finangal ɗo kan no jetta e ɓoreji hewɗi ara e men tori jama on needi par ce que ko yimɓe tedduɓe woni ko nodda e programme ji ɗi ok voilà Lamrana kosi merci beaucoup mais weltige aray mi wirike no monsieur Boubacar mi wirike entraîneur amen on kañum Mahmoudou Kosi Mamadou Boy Ba Kosi aray mi wirike Touré Lamine ɗon mi wirike Zakaria o Grand Pété aray tiltigo wonɓe darde ɓen fof to hirama ok merci beaucoup Lamrana kosi aray koko no Touré Lami haali ɗon no aray jama on fof no noddita toon bimbi law hay goto wata leytu sakko o tulta jama on no organise programme ji ɗin fof kundala no organise e ngal sorti intermission no organise ay haray ɓene jetti e ɓoreji e senno programme ji ɗin fof ɗum no hay goto wata hulo kala yawɗo o yaada needi merci Régi merci ay aray koɗon noon mi weli noon way gara Lami mertema ɗon joni kon wata joni dija lamɗo somi faami moƴƴo aray koye waynodirde on ɗenne waynodirde ko woni tango ngayi e heeɓi tan par ce que paddima 22h30 ha ine ɗo 23h43 ka par ce que andi menen ko ine datan a faami tañƴe ɗin ko noon woni ko noon woniri sa ko noon woniri mi weltike heeɓi tan noon way no jetti tan machallah hara mi weltanike joman télé on ɗo frère Wuri ko neɗɗo kelɗuɗo kadi yiɗuɗo communauté guinéen on haray de weltanimo non jama tiɓino toon ko ɗum waɗi jama ko ɗum hano haalgol si jama si télé o yeeyi par ce que si image wona no hollirede normalement mo kala yo adu e needi ada collection labaɗo hara mo kala hara min lamdije lamdoti min ma lami min mi lambruma wa par ce que si mi watti ka labama mi yeeyi mi naati sa mimi la minama grand he waddoy way tatunina ko ɗum woni ko ɗum woni supporter woni hay goto hiɗata yaɓɓede hiɗata kini ko a ngasede quoi way ko ɗum ɗon woni si image on no hollirede télé no hollirde toon affaire on dogde enterte ko télé haɗa jama on arɗo e needi so peut être ɓe gadda e needi en tant kadi ñandogo kadi no kadi wona hande no arda ɗo woni ñande winduɗa ɗum ɗo ɗum ɗo iwata ko internet iwata ko internet ko no woniri kay harna lanna ɗum ɗo iwata ko internet ok mi accama an kadi oyentoɗa d' accord joni haray ka sengo wayntagol men ɗo dija lamso mi weltanike on ga moƴƴa mi weltanike président fédération amen on parce que comme no hollirɗa noon nane ka sengo wallitagol haray ko yettude Allah buy quoi wata fof fotu si fof foti woɓɓe tampay ko ɗum noon ko dongal o rondano donc ko ɗum waɗi sugu ɓeɗo kadi heɓugol sugu maɓɓe e leyɗen kamen ton wala fi na pour meɗen jooɗi ɗo mais min arto e ɗo kadi si tawi woni ha tourno fina on lanni mi yidditoyto ɗo kono haray termese fop kundara fof haray jama termese on sonnaɓe termese ɓen sonnaɓe kundara ɓen ɓe saare ɓoyɗo sambaylo kam mabbi haray fop no weltani men no weltani on no weltani président fédération on e président chargé de organisation on donc komi ka waynitagol ɗon komin toroto jama guinéɓe ɓen yoɓe wakkilo ɓe noto men le 27 août kay sari Momar Diop bimbi law entour ka 3e place haray ko 14 heures jama o ar law hakkunde Botomeli e Lambangol donc haray
e finangal no haalirɗen nane noon ko ASC Termese e ASC Hidar hara yo jama on arlaw noto men arda kadi e needi no ko enno enen ɗo fof hollirɗen noon haray artiste ɓe kadi no invita toon moƴƴa wono Lomde Paris haray kanko woni premier invité on ko programme yi toon wono voilà wono Billy Boy on ɗon wono kadi Ceerno Paykum e artiste ɓe ɗuuɗi ɓe andanɗa hoorema men lintali ɗo kono haray goɗɗi gono toon ko surprise tout waɗete quoi donc haray DJ Lamzo ko an jogui wallu matériel ji ɗin meɗen hooli kadi jamon kan noon no noddude men mbuy inna est ce que matériel ji ɗin bon DJ Lamzo min no gon sengo ɗon haray acciden merci haray ko wano noon jakkana joni haray il faut que jonniro numéro goto an numéro ma jonnire walla numéro ma téléphone on fi faalaɓe tigueji ɗin e faalaɓe passe physical fi affaire ɗum ɗon quoi walla numéro ma on jama wawa hendogol numéro on quoi parce que buyño winanjela nga fi numéro téléphone ok d' accord ala probléme en jonnira e numéro on haray tun ko fi numéro on ɓay fewdo o say ɗo occupation no jaggi en moƴƴa ene wonɓe ka nder saare Dakar ga ɓen sokol ɗo wo yo noddu appel direct haraw innali tun ko message WhatsApp par ce que fewdo téléphone ji ɗin hara no ɗuuɗi kono aɗa ɗi fof ɗi si sarsi hara en jonna e ɓe numéro Lamine on ko 77 883 99 95 77 a waɗa doy andi menen ɓe jangaɓe a waɗa doy 77 883 99 95 i kon ɗo woni numéro on tempo fiyame donc président ɗon kadi no wawi jonde numéro mum on ndiya Lamzo langandi président ala tammu an ka hebla tammu ko ɗuwati mi walal merci beaucoup mandaren kilif goɗɗo haray ciao way ciao mandaren kilif goɗɗo adana farade de tam gaji resi min accidaɓe allo assalamu aleykum
aleykum salam lamdo voilà régi ngati debe hare ko tama jala kankadi hido ngandi ko mo kundara bajar hello digo lamdo no way ça va ida jang comment tu vas ça va ça va alhamdulillah Amad Siré Diallo jeyaɗo préfecture de Koundara sous préfecture Termessé Amad Siré Diallo jeyaɗo préfecture de Koundara Termessé oui awa hare noon ɓe yalti mais fof ko goto ngay ka salla jafare dimanche yiɗo ngabba ko stade Iba Mar Diop ara la calme district nandima ko jeeya ɗum ok frère ko gotum salmina ɗon président de football o Mr Boy président dunduji voilà monsieur Boy dunduji eɓe nandema lamin ɗon salmina grand lamina fotana seeɗa laray layi félicitation e club wallahi ko gotum moƴƴe e ngallo organisation kundaron haade fo anda ko kundara mi waɗi mais fo andi hande ko kundara mi waɗi hande wallahi andegina resi ronkande o komi geɗa wallahi ko gotum wallahi merci beaucoup frère régi merci beaucoup mi ñande kadi yaboño haysiɓe maayi touré ndar e parlement sije touré ok mi nani jarama ko gotum voilà merci salminen ɗo wona Fatima Grand Yoff e lambarano koosi e ɗon e Aissa Bala e Aissa Dane haare kadi invité goɓɓe kadi naati ɗo gandi ko noon ko ɓe naata ɓe yalta haare yaltuɓe ɗo joni ɓen eɗo gandi bala gon koye dimanche arowo ɗo stade Iba Mar Diop dillel haɗa jamma o ardu e needi haare mi ara minna assalamu aleykum prési ko na président mi accama yoɗa téléspectateur ɓe mi dago jamma di mi hiroɗa jamma o haɗa kadi assalamu aleykum haare lan hiiro mo ɓe ko wontiri hiiro jama on hiiro wa Sénégal foof haɗa kadi ko addi men ɗo kadi ko pour fi affaire communauté o Guinée on haɗa kadi ko anditingo jama on ko sati ko mari événement le 26 août haɗa min faala e Sénégal fof nodditamin kadi min fiɗi jama on foof haɗa lan jonnoma kadi voilà ko gotum hara hejiti innenen seeɗa mais ala probléme ko Ousmane winete président KR VIP kanko woni président haray ɗo gandi ɓe mari événement le 26 août ɗum ko samedi ɗo rewo toon ko ɓawa paale ñannati club watta haray min assalamu aleykum Mr commandant wagwa ko assalamu aleykum rahmatullahi on fof po yuritama agnerga ara hande kadi ko hande quoi ko sati kono laati quoi KR VIP no mari ɗum ɗo soirée le 26 août haɗa me fof no invité ko ara nden anden quoi ara ka Jama TV no yurita ka no sammina Jama ere kadi big up no nema ida salmina Jama TV ɗani Jama TV ko grand ma mandarma grand ma 15 woni ga woni régi minen ko régi men tamo men ko guido Jama production Jama ɓuuri andugol walla ko ɓenne DJ wuuri ɗon ɗon nde ko grand Jam quoi grand Jam laaɓuɗo ɓernde quoi depuis neɓi quoi depuis 2017 ko miyama ko quoi depuis 2017 billa la grand Jam ɗum ɗo mari ma fan quoi ani o mandidama depuis 2017 aɗa ndeɗa e guiɗo Jama koto wuuri eyyi koto wuuri joni ene ten koto wuuri ko min taga régi ok ko honno yiiɗa e makko hono mi yiiɗe makko safi neɗɗo on wala nana probléme quoi depuis mi wondi safi mi yaali jam rek wona hakkude men quoi parce que ande mo waɗalan ko boni quoi ko neɗɗo mo anda hoore ma no anda mais no jippini hoore mum no yaade e jama on billah kala mo yiyo no komi loddimo mo yiti toto wara quoi ok ɗum ɗo mo wala probléme way Ousmane prési mi arta e ma en tant que prési KR VIP ladde la gandi KR VIP no ɗuuɗi ay ko fanda ɗum men horne no heewi tef ka en tant que ko no yiyata élément ɓe heddiɓe ko no yiyata fi le 26 août ton e ñande naati ko ɓawa paale ko no yiyata jama on aray kadi mi iwi ko amen min ari ko amen weltono taw grand wuuri o waɗa saabu amen ari ɗo mi weltonomo kadi foti laaɓa ɓay siga ɗum ɗo kadi yomba quoi en tant que Guinéen hay tawi woni na en ɗuma quoi mais kayna fof ɓe ke Guinée quoi en tout cas dal kanditingo jama o rek koɓe waɗu wadial haray ko DJ Lamzo won toon boɗon pakaji ɗi haray kadi komo anda humpama kadi kono paka haray dal mi ɗaɗi wole ko tele kono noon garawol haray o wayndugol ko 78 107 82 38 paka on ɗum ɗon ko dowaɗo marede hajum ƴette goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no wawi feɗere inde nen getto ine yiɗo nodda men on to ko paykom ɓeynama Abdoulaye Djibril Paris Abdoulaye Djibril depuis Paris Abdoulaye Djibril depuis
Telimile Center. Depuis Telimile Center. Ala vraiment ɗo foti wona seeɗa golle maɗen laba. Merci beaucoup frère ko no yiɗa invité ɓen ɗo are ɓe mbaɗi événement le 26 donc ko samedi yaroɗo ton e ñaani night club watta soirée manana warma vraiment c'est extraordinaire haɗa ko fi pep nge fi jano machallah ala laatin affaire o e jam alhamdulillah awa haɗa meɗen sabbi on ton inchallah o nani ala salminama to foti wona seeɗa a yuroɓe ɗo ɓe fo maɓe gotum frère ala falano kana ɗon ɓe ngalo son goto Aissatou Ba Telimile Center Telimile Kambaya no ala ton concan kadi ala ton wala fidiya billahi ko son ko mo fala ton me o kama somo ɗumani ɗaɗo o ala problème mi wakkete encore ko ɗon mi wakkete so Allah jaɓi nani mo fowoni mantorde nani ala problème mi wakkete so Allah jaɓi way Ousmane hare kadi miltuɗo kadi e jama on kadi hare kadi mi hiiri kala wonɗo ndaaro o émission ɗo kadi mi hiiri kala ko wawi wonde woni Afrique woni ko porto ɓen hare mi hiiri ko fof hare dal ko andingo jamma on ko ɓe arɓe wallito min pour le 26 août hare ko KR VIP ko ɓawa pale hare dal ko ɓawa pale kadi watta way bitta commandant man hakila ngandi awa ɗo kalande kadi Jama TV ni fo me jonna fikirgi Jama TV bole gelden fikir Jama TV may redim ma kolon ngontre me ma kolon nan tanma walli fe Jama TV yandi mumu yandi billen fe mota yandi mota siga fe na yandi yarema badmane wama mota yandi ba fe afala geto yuma mota walli fe mota sondogo ki mfonga mota yarang geto yu trimena mota Nike afala Batman ntam bilen ve nsiga fayari Kige Lanzo avec les coteaux son navigateur de Fansman 100% you get to you commandant 100% ten sol ne nyanden hare jamone noddita ton ko bawa pale donc le 26 août woni samedi yaro wodo hare ko honno fi tikeji di e fi arbijata goddo ko ligne allo assalamu alaikum wa me boy ara mi landi don Habib Fata ko ala problème o kete mo Allah jabi voilà hare ɗum no changena ɗum ɗon ak joni hare ko ni da inata fi falaɓe tikeji ɗi ko jelu ñani VIP on par ce que joni mi sikki ñani changi walla ko ha ñano woni noon ha joni ko hano non ɗo bien sûr ñani changi na billa walla ɗo ko général ɗo ko fans de joni no ñani joni par ce que ko yaade ɓe joni paddema 18 ans garata o fen kono non ɗo ɓe yaɓe ta ko janɗuɓe rek yaade fewn ɗo nini aɗa ko Guigué Lanzo me jonti affaire on to nini ɗo ko andi woni nouveau mbo nata nder ton fewn ɗo ɗon are oɗo ko matatillel woni ko sosojo kankadi mo faala fekke wala soson seeɗa te mo anduma koko maire karo mene ko maire on ɗon ko jotto woɓe faala nangol ɗon soson seeɗa na ko jiyo ka ko debbo kono ko yiɗa o e mum dal non na ɗon ko faut ko meni biriki wonta mbiri kire nara quoi hida invité soso ben fo ba soso biri ne biri invité quoi nyani na lo le 26 mota na meni fule sosi manike biri na meni na lo quoi e ba comprendre ka o fa meni o fa ya do meni quoi dimi na meni gine anu na bigato dimi biri na meni quoi mbari bosura ne mafanku bosura di na mene mo mene quoi dimi di la madina tana quoi kono ani soso be Guinée be fulfula be fo be Guinée way président matema wana pare ben mare ben ko mbe wadon hare kadi mi hilduto kadi ko émission do hare dal kanditingol on dal mi invite fop hare dal kadi wa Sénégal fo no der pare mom ay ka hare kadi ko Binta Ba mi innitiri soir on takoro nenan mo ri 11 la hero wari on fop kadi hare mi acca don ay gote mabbe hare dal kanditingol on nyande kadi ko jande be to yeton ton wala 18 ans nabi do nata ay ka hare dal mi hero fop acca goto ida yo fa acca goto ayo hara do kam yure petit boss e Binta Ba be fu be sammina ma derga fop wondo Medina reset re9 re10 awa ghetto you me fo me sammin fop ndelande habi ha mi ma ko nelande ha weta quoi ndelande yombata quoi fop nande commandant reset fop nande commandant konto jandi quoi ndelande yombata voilà président marta don wawa hawalugol numéro téléphone fi fala mana préfandi jeden walla tikeji din avant soirée on walla ko honno fi dal fi
perfande jere en fitike jidi wa wolu jamon ko ne be wade hen drogol ni mo jidi ko ne wade hen drogol affaire numéro ma waawru ko numéro ma on be wawa haare fala fala do perfande wa man drogol ma ko téléphone o hen do tikke on avant soirée on are dal ko yinugol tikke on ko 2500 rek jour on 3000 ay ka hare dal falar duma o yeso do fendo bay pv jeddi den ta fayre duda compressé tikeji din faala di dama dum haajo ko seedaji heddi ko seedaji heddi quoi nyinya kala to taw ton tike on hare tike on ko 4000 francs mais pv en fendo ko 2000 non so wadi 4000 francs est ce que man yete babbe men dogata seeda no pay ko hido mari be koy no hare yeta go do hare 4000 francs wana min di jalam do anniversaire ngam mala 4000 ono mo indi tum vraiment do ko 4000 VIP on 5000 wala 20000 adande fo na go VIP mom fo na go VIP no wodi ley no wodi do fo nandi dum mi are non ko do burta fotude kadi voilà hare ko dun dal mi andi ta jama on PV on ko 2500 jour on 3000 ticket on 4000 francs ba hare ko DJ Lamze on ton ko DJ Lamze watta alime donc no jari 105000 francs ha 2000 nabi do hare ko dum way andinde jama on hare mi invite fop kala ko pullo way wonire haray fo no way arre woni soto woni maninka fo no way arre en tout cas dal ko soirée Sénégal bi ala Sénégal en ala Guinée fo no way arre ala hay accaru dal voilà haray dal voilà Mr Commandant angadi merte ma wa togol wa remise gol himbe anda normal himbe woni invité donneur jidi kombo dal fi jambon adde nedi wala ko no dal affaire on heka no ko mi wono fo paru calme quoi nenen de soirée ko calme on to ko geto yidi fo ya geto yu war wara doy quoi nenen fop no to consommer geto yu obiro consommer quoi nenen ko VIP aveta quoi halambe nenen de yombata dey en tant que Mr Commandant Mr Commandant avec de Gigué Lanzo Boulit Libabaif avant la navigateur France Dimenara ntamuga o madenderabi yo ko bobi kesidini pusi nouveau avant la benta muga o vi redim. Voilà, merci hara on nani afeji di way ankadi matitama premier mo be atla do be kombe mbaruda ko yasti do walla be gon hare kadi mi yitto kadi ko émission do hare kadi la hero petit boss hero binta ba tokoro nenang hare ko kanko ministre affaire hero Bamba hero Mamadou hero am do dollar hero hero whisky hero kana KR hero Kamzo wiro Mr Seybu Mr KR e Jamsi Fulo e Wish Boy wiro kadi be kundara ben fop hare be invita hare fi mabbe kadi ko do hare dal mi hidi ka wa kundara fop tawi hande kadi VIP ari ha do ko Allah be kundara ben en tout cas dal mi weltani be fota wana seeda hare be kundara be mari ballon kambe kadi le 27 dum ko dimanche aro do ci andadi kadi VIP no ko be kundara be tawa e kere ko kadi VIP wallahi wana wiisi comme sorti dan de termese wala mi anatina ma fi ya fam te mi ngi wiji ko menen boko no ko men jangide no fodde men jangide nano fi be ne dijalam do jangade dijalam do jangide billahi wala na menen na ko bari wati ko menen me warani ma do adogay okay atuga dal ko dum me way ha be kunda be ara me weltani be quoi ara weltani billahi wala ndenan ne yombata ko standardo be fo be aru fo be invitande nende gere ala son ko ala ko kambe ji c'est ibi samedi on ko be sa donné ndenan ne yombata ko kambe je ko doyi VIP on kambe je ton voilà numéro mo téléphone on hare wa na ko fi fala be tike ji di fala be no ji hane ko hare kadi kala falare numéro ji din na waye tude 77 551 42 46 a wadi lay 277 50 551 42 ouais doy 77 551 42 46 akari commandant numéro ma téléphone do fogo go dugo ado ko prix no hare dal ko nandi téléphone jamanu jogi numéro jangi jamanu jogi numéro wodi on men dago en direct jamati men dago sokol be yago nyani joni be andu nyani change joni nyani pay ku nata nyani ko patte ma 18 nata nyani nyani joni vraiment VIP joni nyani watte tama wana ko yimbe neno nyani yani meda yanugol nyani dal vraiment so ngari ko so anda ma c'est extraordinaire c'est wanda man ko mi woni ton nyani inshallah jabi DJ Lamzo yombata ara mi abino fo Jama TV no do yaade de ara reji mandare moto goddo ara ko godum bientôt ay ka ara destination sa medi la toto sa medi ok
voilà oui Aisha Kindia ko mi woni nenon ko mi woni ɗum hara wi wa kaari VP hare kamɓe kadi koye samedi ko direction samedi ñaani ko kamɓe yaltiɗo joni haray jaaro jam o noto yaada e needi ardete kadi e needi ande kadi hande kadi ñaani pay ko natta ñaani pay ko ganduɗa hoorema vraiment paddima 18 ans natta ñaani kamɓe kadi ticket on seeɗa ko 2500 perfande jeɗen entrain ko 4000 VIP 5000 hare kadi mi arta kadi yaltuɓe ɗo joni ɓen ona sottidande termese wona Lamine Touré ha e Mr Boy Prési haray kamɓe mari final o yi coupon ne ñande inchallah jaaɓi ko termese lagan noon si terme lagan noon Mr Boy ne ñande mi ñamra tena euro walla dollar te la gandi mo walitade génération kanka la innamo vraiment ko ɓurtilan weldugal e makko ko anduɗa hoorema mo walitade génération mo ƴettude ko ley jonna génération hara wona fof andata ko ɗum woni neɗɗo andi neɗɗo min sa hokkima moyen walla a heɓal moyen ha ɗon ala hokkima hunde sa waɗana e neɗɗo on waɗanmo sutura andana hoorema goɗɗo andata tena jommo wowli ko hunde kaarijo waɗani lan te min ko wana kanko wolde ko ɓe waɗani men inta lamzo menen ko kaarijo waɗani men ɗum ɗo e tawa vraiment hara min ka ɗum ɗon no welalan ko ɓen tan par ce que no waɗi ko ɗum holli marɗon e malam watta foto hakkille fof ko Allah okkata hara min ɗon en samedi prochain samedi ɗo gandi samedi vraiment ɗe mbaɗi invité ɓanna hoorema ɓeɗon kamɓe kadi ko surprise wonta en tant que Mr Boy kam kadi mo jooɗi ɗo e Dakar la inna on dal tous les mardi ko ni yarda e tous les samedi haray kala yiɗo ko mettata ɗum haara miɗen tori on yafuye kala yiɗo ko welata ɗum haray ko non men faalira haray merci beaucoup en mardi prochain en samedi paddema 14h30 merci beaucoup voilà Jama TV Yeah, that's right. You know what?